Toda la recaudación que se haga de la venta del calendario va a ir para la creación de becas para personas con discapacidad, huérfanas o en situación de desprotección de la asociación. Por sexto ano consecutivo, Amicos volveu editar o seu calendario solidario. Os usuarios da entidade posaron como auténticos profesionais ante o obxectivo de lesmes fotógrafos para recrear distintos oficios. Panadería de Noia. De panadería, de panadero. Hacemos demostraciones que nos enseñan os profesores. Na iniciativa colaboran diversas empresas e entidades como o Club de Kempo Barbanza, protagonista do mes de marzo. Bueno, para nós, todo o que é traballar con estes rapaces e con caso das coidadoras que sempre confiaron en nós desde o primer momento, é todo un orgullo e máis, sobre todo, que conten con nós para este tipo de iniciativas que sempre fan unha labor intachable. Ademais desta colaboración puntual no calendario, o club traballa durante todo o ano con Amicos a través de clases de psicomotricidade e iniciación ao Kempo.